nani yakhoma number 4 and then hayi nive nitholiwa ebebanika nongona kwa Xitsonga ni wahasha before nihlongoliwa se na la ta kwanana Timhaka true. tani leswi a mi ri hamanyele xikolweni xana mahanyele lama ka ma nga ri kahle mi nga mu tekini na le tirhweni mi fika mi nga hanyi kahle ku eka mali ya efenguza wa mi hlongoleni no swi nga endleka mi kuma ku ri bona va kha va wu navela and then ni vula ntima na mina ivi mi kuma ku mi anile ka swona hi ku leswiya swa rimbewu leriya anile ka swona ngopfu ro sungula ku va hi tiva leswaku tatana Fred Bal i ximbundzisi xa vavanuna kuloni selesele va postini ku ri uyi a ya mbundzisiwa hi vusiku byin'we lebyi a sukaka ka lowun'wanyana a famba a ya ka XN a ku hi loko a ta ku yini u le kwihi Nita. ndzi ta na Nita. ndzi fikake loko a xava Ay, oyili xava oyili. ku mikisa xikwamula cause a ni selesele i chemical engineer ya Xavo a xikwamula ku ri yo mixa se xikwamula. xana ku ri oli yo mikisa xikwamula kumbe ku ri oli ya xin'wana Le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi right yeah Ri kwala rivaleni ra vuhaxi. ja ni ku la hi le ka history Austrian swi I'm gramming. Okay. all right guys ti subscribers ta hina vayingiseri na lava vonaku channel ya Shangani Gang amkhensa swinene ku support leyi mi nga na yona kusukisela kwele ndhaku kwele sweswi hi le ka episode 41 ka lembe ra 2026 issue ta hina yo sungula lembe leri Hey. so hi rhandza ku mi khensa swinene ku yena mahlweni mi kha mi pusha mi senda mi share na van'wana ku hi za hi fika la hi tle hinda la i timhaka ta ku n'wina mi le ku hi supporteni swinene ngopfu Yeah. imagine se le ka episode 41 ya gubya Hi ku hemba. hi ku hemba ntsena Yanani mahlweni. ya timhaka ti tshama ti tele hey Yeah. ti tshama ti tele timhaka mari la hi na munhu wa mapela wanuna tiyela dark short anti timasele va nga ta ti vutisa na ku ni ti vonile timasele ta vona Iti vone ku timasele ta n'wanuna kuloni. Yeah. the one and only kwa ku hi hala ku vutisa va mi Fred tiva Bale. Fred Bale. Fred Bale ni ka ku na kun'wanyani ne loko ni vula mhaka ya Fred Bale ne ni twa xiku ka va ku chingelana ka ti-movie leta mi ti-actor ne ni twa xin'wana xiku Fred Bale swi nga timisa swona ne swi endla nga ri xin'wana loko yo tlaka xin'wana xi nga phaa xi twa nga ri timini hi wo tima ene sweswiwani Xava vusiku. loko se ni vona tima lowu ne se ni swi vona ku misela a ri personal a nga joki Aka joke. Mara no, lo timani lo rhandza ku hi vusisa ka Gaza. ne Yeah. hi lowu endla nga ri wa sukela nyana all right lo rhandza ku hi Wakalaka. n'wina vasesi va ka Gaza mi njhetela Fred Bale vukele ngo vona n'wana mani vukele Gaza box khesi ngo ku va mi ri kona lani na wani khesa mi munhu wa busy a ku ha celebrate ka nga ri busy yo twa hi vanhu loko va ku am busy mara ni a swi tiva ku mi tshama mi kasina ri mini wela ko Mi celebrate? ni hlama so kuzano kasina mini wela ko Kotala ta vutisa ku yini? Loko ku ina i celebrate ana ta vutisa xivutiso lexa xa nga vula manager phela ku loko ri celebrate u fanele u va kha celebrate swin'wana se what are you celebrating? no a ni la ku mi yimelela ne mara mina hi ku ya mina rhanga ni mi yimelela cause Yeah. kuza hi mi tisi la Yeah. swi kuma ku there is something to celebrate Yes. ku na nchumu wo karhi Yeah. loku celebrate ku za mi ri la a hi nga to mi teka njinji a ho fika hlangana munhu xitarateni hi ku tana Yeah. it means ku ri it's either there is something mi swi vulavulaka or there is something mi nga xi endla lexi faneleke xi celebratiwa Yeah. hi faneleke xi document as vatsonga Yeah. mina loko ndzi funa ku mi tiva ndzi ku mi tiva hi timhaka to actor mata a ni ta vutisa ku n'wina mani swi ku yini mara vanhu va mi tiva already Yeah. they know Yeah. that ni lava ku vheta nghena mhakeni ku ri loko za ku swi timhaka to actor tana Fred Bale a swi endlisi ku yini okay loko ku sungula mhaka liya yo actor liya i khale munhu a kha a swi ringetela kusuka kwala exikolweni a ti-primary na le kerekeni a Sunday school because mi kereke leyi ni nga kula ni kha ni nghena yona na le kaya ku ngheniwa ku yona sweswi i ya ZCC ma vo so a ni ri part ya Sunday school ya ZCC hi kha hi actor mara loko se ni sungula ku hlomukanyana
laha se a ni sungula ku titiva ku hi mina mani hi laha se ni nga sungula ku va ni damarhelana ngopfu na Jiwani so Makama Yeah. hi laha hi nga sungula ku va hi damarhelana. That is why a hi mhaka ya ku kumbe hi yo hlanganisiwa hi so actor he's my uncle. Malume. Yeah, i malume straight. So yeah, so hi tshame swin'we nkarhi wo leha before so actor swi va kona. Se loko va kha va sungula ku endla swa ku actor ni va ni ri kona kwala kusuhani, then loko se va sungula ku plana ku ri a hi endleni mhaka ya so ni va na lucky ya ku ni kwala tlhelo. Oh yeah. That is why ni un'wana wa lava va nga va kona loko Mafenya Brothers yi sungula kumbexana ni ngo swi vula ku hi day 1 and minute number 1 loko yi tswariwa I was there. a mi ri kwalaha. So hi laha swi nga sungula kona ivi na me ni va ni swi rhandza swo actor hi laha swi nga sungula kona swi yeah. Yeah. So mi nga vula mi nga tipfinyi ku ri laha mi nga fika kona i ku va mi shape-iwi hi Jiwani. Hayi handle ka ku kanakana laha ni nga fika kona handle ka ku kanakana. In fact loko a yi yo va na leswiya swa ku a yi ni lavi aka group swi ri na n'wina Gaza Bosch na n'wina sesi Mukateko swi ri a mi fanele mi kha mi nga swi tivi ku ri ku na Fred Bala. Yeah. Because like a ni to va ni ri munhu wa ka Mdavula ku fana na lava nga ka Mdavula mi nga va tiviki. Yeah. Se loko yi ni kokini yi ni veka laha swi endle ku ri mi ni tiva ku ri ku na Fred Bala. Ende sweswo ni ta va grateful hi swona Ndzanifa. Yeah. So laha ka loko mi kha mi teka switori swa Mafenya ne a mi ta mi ri munhu wo ba xana ni ka real life ma swi kota ku ba? Na ba Gaza Bosch ma na ba? boss Sure. no pula Ina September la after lawa a hi ta vhela ka rivala le ra Hi mi mahashi. veka kwalaya. Hi mi veka kwalaya mi no komba matimba. leyiwani ni ta kombela ku yi basisa ne Yeah. anibi va ka hina a ko va phati leyi mi a ni nyikiwi Yo, yona and leswi nga endla ku Jiwani va ni nyika phati liya ya ku i nga ri Fred Bala yi nga va fanekela phati ya ku vaba mina na Jiwani a hi nghena xikolo xin'we loko va ri ka grade 11 mani ri ka grade 10 so a ni ri munhu yaloya wa ku a ni nga endlangi ngopfu xikolweni a ni ri hama a mi ri hanyelo hama hanyelo. Right. A ku ri n'wina lowo mi teka xitampana xa bakiti ma tshama ndzhaku mi ri 1 mi dya mi ri 1. hayi like a swi nga fambisani ngopfu na swa ku phaka kwalaya xikolweni a ni ri hama hanyelo aka vana va xikolo na le ka vadyondzisi se phati liya yi ta yi suka ngopfu hi kona kwalaya. Okay, Jiwani yi hlamusela timhaka ta ku yi pasi xikolo yi ri ntswatsi. Xana na n'wina swi nga swi mi nghenele leswi mi affecta na n'wi mi pasa mi ri tswatsi? Ni pasi ni ri tswatsi ngopfu eGaza Bosch. Wala ka ngopfu. A swi hinderile. No lexi nga humelela normally ani munhu loko a nghena xikolo hina va khale okay la se mi ta swi twisisa ku ri a ni wa sweswi Wa malembe. ni wa malembe Yeah. se mi ta swi twisisa ku ri a ni wa sweswi hi mhaka ya ku mina loko ni sungula xikolo a ku ri hava na ti-crash ani a wo sungula ka A Yeah. ivi u ku B swo swi taniya se swi vula ku ri a wu fanele u dyondza 7 years a primary na 5 years a high school leyi nga 12 years mara mi ni dyondzi 19 years xikolo hinkwaxo so Omdzabela ya. grade 8 ni yi dyondze ka 2 grade 9 ni yi dyondza ka 2 grade 10 ni yi dyondza ka 4 so Se lero mi vi ka SGB ma ha ri xikolweni. so swi fikelele laha loko se ni ri aka grade 12 xikolo hinkwaxo hi va ka hina kusuka ka grade 8 ku fika ka grade 12 a ku ri hava munhu loyi a ni landza na hi 5 years la ndzhaku a ni ri kulukumba ngopfu leswaku na principal a va hamba va ni chingela hi swona va ku ni swikwembu swa xikolo Mikwembu. Mikwembu mhaka leyi. so Yeah. so ni wini pasa na matric and then ni khensa swinene na my former principal unfortunately he's late may his soul continue to rest in peace hi vona va nga vuya va ku hemfo hi Fred Bala timhaka ta ku va u ri na malembe makulu a swi vuli nchumu u ta pasa ivi ni va yingisela ivi ni pasa. Okay. Ana ta ka xivutiso lexi na ku xi landzelisa ku ri timhaka ta ku xana ri nga ri kona maybe thichara ro karhi leri a ri mi khutaza ku hambi u kha u vona u fail ngopfu u nga tshiki u ta pasa. Va tele ngopfu ya va tele ngopfu vo fika 3 a va ha ri kona misaveni mara lavan'wanyani va ha ri kona
hi vo a va hamba vanhu hi byela va ku hayi swibejeli na lava nga tsongo ka mina a kaya hi ku tswariwa va humi exikolweni sometimes va ya tirha ma ha ri mainly kwalaya high school mara mi nghoniswa kondo va endla swin'wana no like a no ti byela ku ni lava matric a no ti byela ku ni lava matric u kona un'wana a nga give up a ku hi ku ni feyili kan'we na tshika sela tlhelela xikolweni hi lava Fred Bali no me a ni ta A ku vi n'wi byela xitsundzuxo kumbe ka hambi ku Sele nga ri yena personally munhu un'wana na un'wana ya loyi a nga ta languta episode leyiwani a ni ta n'wi byela ku a swi kona swa ku se ni kulungu mina sweswi ni nga mi byela grade 8 ka 2 grade 9 ka 2 grade 10 mara ka 4 and the grade 11 ka 2 grade 12 handle ka savage ne a ti pfuka kumbe a ti fetela ntiwa kun'wana a ti pfuka a no disturb hi sweswo swo phungela Swo phungela, xikolweni na ku okay. savage mara a ti pfuka swinene okay no. then loko swi mafanya president sa ha ri moyeni swinene ku sungula Mala FM mun'we wa vanhu lava va ri ku haxe ka minongonoko ya dumini Yeah. yeah so mi ngheni njhani ka Mala FM Oh, ivi mi tlhe mi ya swi kota hi ndlela liya cause a mi fambisa nga ri khale se mi ri ndhawini mi ri ka swilo leswo fambisa ni munhu wa ku rhandza swa vuhaxi kahle kahle ni rhandza ku haxa ku tlula swilo hinkwaswo na loko ni tsundzuka se mi ta za mi tiva na malembe ma mina ku ni wa rini mara le ndhakunyana ni tsundzuka hi vo 2002 hi vo 2002 2003 kwalaya munghana lonene a yi tika xihosana a kerekeni yin'wana ya ka Makhuvele va ta nyikela mpahla ya ni nyengi exikolweni ya hi reason ya ku ni ri ni ya vona Russell aka Russell xihosana Kunini. ni ya hi minenge so a ni rhandza vuhaxi hi leswa swa ku Yeah, swin'wana swi na khumba moya. ngopfu se swi endle ku na loko hi ri xikolweni a ni ma swi tiva ku ri nkarhi luwa a va ku ri u lava ku va yini i yima le mahlweni me a ni vula ni ku ri ni lava ku va e radio presenter hi yo mhaka na loko se ni kha ni tirha a ka Mala FM principal va tini ka show ya mina va ta ku na tsaka loko namuntlha ni hostiwa hi wena hi ku na swi tiva ku i khale u lava ku va muhaxi so ni rhandza vuhaxi hi mbilu hinkwayo aka Mala FM ni ngheni through the audition okay like munhu un'wana na un'wana ni yo swi twa ku ri ve ri ni byeliwe hi xilondza mali hi ku he bali because ma swi rhandza ku na ti-audition ivi ke ni ni hlanganisa na vona ni ti endla ni pasa a hi hindza 100 loko hi ti endla laya aka Malamulele ni ya khoma number 4 and then hayi ni vhe ni tholiwa ivi va ni nyika nongonoko wa Xitsonga ni wu haxa before ni hlongoliwa se na la u ta kwalano timhaka true tanihileswi a mi ri mahanyele exikolweni xana mahanyele lama ka ma nga ri kahle mi nga mu tekini na le tirhweni mi fika mi nga hanyi kahle ka Mala FM ku za va mi hlongolini okay aka Mala FM a ni endlangi vusavage ku hava na siku na rin'we ni nga endla vusavage and ku hava na siku na rin'we a ni ri na upset entirhweni aka Mala FM ni hlongoleliwe ku ni tlange risimu ra Soul Makamu amoyeni hi swona ni nga hlongoleliwa swona a ni hlongoleliwangi nchumu swin'wana ni tlange ngoma yin'wanyani hi Gaza Bosch na sise mukata ni tlange ngoma yin'wanyani ya Soul Makamu ya ku lava nga talala madabadaba lava nga hola tolo ya hela ma se ni fika ni hlongole immediately show yi hela siku rero ni vitaniwa a ofisini ni ta byeriwa ku na yimisiwa hi mhaka ku ni tlange risimu ro vulavula hi dabadaba amoyeni yeah and ni zama ku explaina ku ri ngoma liya a ni ti setelangi ka system ni kumi compiler ya mina a yi vekelini a yi vekelini me ni yo yi tlanga then xin'wana ngopfu ni nga vuya ni va phasa hi xona ivi ni wina case hi loko ni ta va vutisa emithinini ku ri na management na board ni ku kasi swa rhuketela ku dabadaba na a ni la tata kwalano ku na mente va swi nga rhuketeli ivi va ku swa rhuketela se i nkarhi lowu a ka ha kuma ngoma yin'wanyana ya Dr Sandlene na Ken Bevula ya swarile ngoma leya if mi tiva kahle ku na kun'wana yi nge na wewe dabadabanyana and na yo a yi tlanga masiku hinkwawo laha xitichini se ni ku why leyi yi tlanga leyi yi nga tlangi ivi ke ni swi va haka va cinca xitatimende va ku why u tlange risimu ra Soul Makamu ku ri hi ku mi acta swin'we ivi ni swi vona ku a leswi va se personal ngopfu yeah se hi laha loko board of directors va nga vuya va ku ri Fred Bali a wu na nandzu tlhelela tirhweni ivi mina hi nexe ni ku a na ha vuyi xivutiso Yeah. xana Mala FM yi nga va yi wimbundlu ya fika la yi nga fika kona hi ku twa ku vava
ka Fred Bale because hi ku ya hi mina se mina ku ni pumba manje a va nga endlangi nchumu Oh, himpela yeah. and swi make A nga endlangi sense nchumu. Yeah. Angani. And na mina va ku dabadaba hi Xitsonga A- swi vula munhu wo like xiphunta so munhu wo ka Yeah. nga tlharihangi munhu wo ka nga pfuki a swi vuli husa not ku ri a nga tlharhangi mihleketweni mara u endli swo ka swi nga ri kahle kahle ye swo phunta u endli Yes, ye vuyisi ni so baba. vakamala FM touch the screen touch the screen vakamala FM touch the screen a yi ta yi ri kule ngopfu by now mala FM because ku ve ku famba vanhu va ku hambanahambana hi nkarhi lowu Yes. vo hambanahambana So so ni baba swinene and then a week after loko ni hlongolweni ni receive a call from Greater Zanin FM and then va fika va ku ri hi twa ku u hlongolweni ni ku va ku why ivi ni va byela xitori se va ku tana mnduku ivi ni ya mnduku ni fika ni kuma ku ri ku na layini yikulu ya ti-auditions ni fika ni nghena a na vhele swi swo vitaniwa ni lo fika ivi ke ni fika ni wu kuma ntirho se va ni nyika show ya afternoon drive show va tlhela va ku ri hi yaleyo show ti theli vito hi wexe ni ti thela vito ivi ni yi haxa ni yi haxi ni za ni suka hi 2019 okay Yeah. lexi xi nga endla ku ri se mi ku a xi se na suka ni ya joni swa vuhaxi maybe ni ta swi phusha ni ri kule because hi ku believe ka mina na sweswi mi nga kwala joni vuhaxi mi nga dyisa mahlweni because ni mboni mi ri kun'wanyani Yeah. so a na ta tiva ku i lexi nga endla ku mi suka se mi ku ni lava ku ya joni sweswiwani ni fonele hi boti wa mina va ku hemfo since u ri na license na public laha ni tirhaka kona ku na ntirho ende wu kahle wa holela tana a na ha hlwelangi ni vhele ni khandziya xa mundzuku xa kona Ni Kena ka famba. leswi ende hi vitaniwa namuntlha mindzuku yi kona a yi hlweli hlweli. Ni Ah. famba loko ni fika boti va fika va ni nghenisa tirhweni ivi ke ni hi driver swin'we na boti wa mina number 2 ya mhana mina hi driver khampani yin'we Okay. kusukela loko se ni ta suka afemini ya kona hi 2021 ni ta hala se ni nga kona sweswi Okay, okay. Alright. ai i timhaka ta kahle to tsakisa ngopfu hi n'wina ku na ti-segment timbirhi laha ne se laha a wu lava ku mi wahlawahlanyana hi mi tivanyana futhi ha mi tiva ku va ni hi vulavula swin'wana swin'wanyana switsongo then ivi mi ta ya ka show liya yin'wana futhi lava mi nga ta vulavula kahle ku sukusela ka n'wina ku kuleni ka n'wina swin'wana swin'wana ku ya ehansi ne mara ku na ti-question to karhi leti ti nga sendeliwa vanhu va ka Gaza lava nga ti-fan letikulu ta maphela ta Shangani Gang va vutisa ti-question to karhi ti tele ngopfu mara ku va na n'we nga ni tsakisa ngopfu then ku leni mo ni ta yi vutisa Yeah. before ya ka swin'wana swa siku a ni laha hi le vumenemeneni Yeah. laha ku mi nghenisa ka vumenemene Yeah. mi veka vonelo ra n'wina hi swilo Yeah. leyi ni dyondzaka swona No problem. question leyi a yi fike hi ku tata Fred Bale hi vone va kha va cingela ngopfu hi ku tima and ka vona it's a joke a va twi ku ri nchumu Yeah. xana va nga va buluwini na like cause ka nkarhi lowu hi hanyaka wona i nkarhi wun'wana wa buluwa loko kuma ku maybe famba xilema a buluwa hi swona bullying loko ku ri wo fana na mina va ku ni mahlalela kasi a boxa mahlalela a nga tirhi ma vona it's something va twa ku nga ri ikwa ku ri weak point ya munhu so va vutisa ku xana n'wina swi nga endleka mi buluwi hi ku tima loko ma ha ri ntsongo mi yi endli njhani mhaka leyi if swi humeleli swi mi vavisa okay a ni buluwangi ku hava na kun'we ni tsundzukaka ni tshame ni chingeriwa hi ku ni timini ende swo tima i swa sweswi Timi sweswi. hayi ku tima ku chingeriwa hi ku tima i swa sweswi se ni nga Fred Bale Ni nga Fred Bale, Eh, yeah. and then a swi ni endli nchumu na mina swi toloveleni nkarhi wun'wana hi mina ni rhangaku na swona Yeah. in fact mina n'wina va team ya Shangani Gang ku hava na xin'we ni xi tsundzukaka evuton'wini bya mina xi nga vuliwaku hi munhu ivi xi ni vavisa Yeah. hayi na xin'we ku okay xexi mi nga xi hleketaku a hi tshikeni swa tima because leswiwani ni twa i nga ri swi light ku hava na xin'we mi nga xi vulaka a hi wu tshiki timolowo na ku vutisa ku mara timolowo a wu mga yi timeti awu a wu mga yi timeti timolowani Va ri hamugaya vavasati. no kasi swi nga va endla lava dark no ivi wasati lava dak no swi nga endleka mi kuma ku ri vona va kha va wu navela and then ni vula ntima na mina ivi mi kuma ku mi a ni le ka swona hi ku leswiya swa rimbewu leriya a ni le ka swona ngopfu Oh, I'm like swona. I'm busy Mi tlangela vavasati. TV. Mi busy hi rimbewu rihi? Va busy hi rimbewu rihi? lava yo question yaleyo ku ri mi tlhe mi yi vutisa futhi ro sungula ku va hi tiva leswaku tatana Fred Bale i ximbundzusi xa vavanuna kuloni Hikuva ri hava busy hi rimbewu leriwani ra busy mina. mavele leyi a yi basisiwi leyi a yi basisiwi ya loko ni ku ri a ni busy ngopfu ya mi la ku mi ni vula ku ri a ni busy ngopfu hi rimbewu ra va ka mhani leswiya swa ku okay ni na ndyangu hi Gazabox ya and a ni vuli ku ri munhu loyi a nga na ndyangu a nga joli Yeah. ni na ndyangu ni na ndyangu swa mijolo a ni le ka swona
hi yo mhaka a ni tshembi ku u nga twa munhu va ku ri wa Fred Ball anyway loko zena umsukela hayi u ta va kha ni sukela ni swi mina na badroom la ka yimana mi veri nongfeli muti mbasopo ku yimana na va ri ni fa muti a ni le ka swona ngopfu leswiya Okay. a ni ri ka swona ni yo gina ni huma hi ku a ni ri na badeli yaku every time loko ni jola midemi ya swikuma a ni swi tiva yi va yi swikuma loko ni jola ya swikuma loko ni jola ya swikuma a ni vheli huma Nga swa ntsana. yima ni ni focus a ka vona aka ntsena vona ntsena Yeah. yeah mara at least kahle ku a va balekangi mavona so ku na mhaka laha aka Gaza yeah nda rhanga hi liya ya nyimpi ya va Samantha yeah na Phoebe Yes. na Hlohlori so Samantha hi lawa i chemical engineer yeah ya xikwamula Eh. u mikisa swa swikwamula so u na vanghana lava nga na vona Phoebe un'wana wa vanhu lava xavisaka swikwamula kwamula na yena i vanghana swi kahle ku loko mi endla business yo fana mi ri vanghana va khomana ne yeah ivi ku va na Hlohlori Hlohlori na yena u wela ka vanghana va lavawani va Yeah. Hlohlori so now va sungule ku rhuketelana va holova ka social media va boxelana timhaka yeah Ma twisisa? yeah va boxelana timhaka laha van'wana va nga lowun'wana a ku ya wena Samantha u tlela na vavanuna for mali ku ta xeliwa byala wena Phoebe xikwamuna xi tsandzeni xikokola wena un'wana Hlohlori u gay what Yeah. u xisiwana swi leha so n'wina tanihi munhu loyi ku nga khale mi ri ka social media and ni believe mi nga ve mi vi na vona vanghana ne ka Yeah. social media mi hambana yeah mahambanelo lamawani ma nga kona masiku lama ku loko vanhu va hambana va fika bifana. va bifana va exposana because mina ni believe ku loko hi ri vanghana swo bohi tivelana ni ta ku byela na ti-weak point ta mina Yeah. ku endleke yini na yini so mi swi tekisa ku yini n'wina no as a munhu loyi ku nga khala a ri ka swilo leswi okay mina aka mhaka leyiwani ni vuye ni vona mhaka leyaku na mina ni vi na vona vanghana lava a hi vonisana xa vusiku na nhlekani nkarhi wun'wanyani manghena na kun'wanyani as majita mi fane mi phusha mhaka yo karhi yeah ni ta ku swi hundla kahle kahle yeah lava currently ni nga ri ku hanyeni na vona evuton'wini bya mina mara a ku se tshama ku phohla nchumu even though mina ni sure ku ri ma swi tiva kumbe ma swi vona ni kona ka social media ni kona ka TikTok ni kona ka Facebook mara a ni full time ngopfu ka social media mara a ni se tshama ni boxa swi swa munhu kumbe mina ni boxeliwa Yeah. se a ni ta ku mhaka liya ya ku loko mi hambana sweswiwani mina ni ri best ya Gaza boxa ivi ke ni hi hambana hi fane se hi boxelana swihundla hi ku ya hi mina Fred Ball hayi hi hina hi mina Yeah. yi wrong yeah yi wrong a yi tshamisekangi loyi a sungulaka na swona swa ku boxa swihundla u va a ri wrong a swi tshamisekangi ya ka minkarhi yin'wana mina loko laha swi fikaka swi ni borha kona hi ku a ni hi ta bifana hi boxelana leswi hi Yeah. tivelanaka ivi hi heleliwa se ni boxi ni boxi hi bana ni ba 50-50 and then se ku ya katsiwa vatswari yes na yi ni swona borha minkarhi ya loko ku- yeah. always cause always a yi heli beef a nga katsangi vatswari vanhu lavawani loko se va heleliwini se va drag vatswari the background 99 se swi fika swi nyangatsa lahaya no swi va swi ri wrong aka Yeah. tibifi to tala ta ka Gaza ti nga va ta ti-influencer kumbe ta tiqambi kumbe ta vanhu celeb eh, sweswiya leyi mi yi vulaka i ntiyiso na yi vona ku loko se yi ya yi kha yi ta yi ku boxeliwa swihundla swi hela it's either yi katsa vatswari kumbe vana kumbe yini still hi ku vona ka mina yi wrong yeah because loko ni bifana na n'wina sweswi a swi vuli ku ri loko se n'wi mi heleliwini nghenelani nsati wa Fred Ball Yeah. a nga kona ka beef n'wana wa mina a nga kona mhani a va kona ya lero mi loko swo tshuka swi humelelini swihundla swo fana na sweswo swa ku ri munhu se a ni nghenela hi family hi vatswari mi nga n'wi fayetela mina ni mi ya savage, pfuxa hayi. savage Mina ni savage. no na problem leyaku no na A problem n'wi leyaku sayina. sweswi ni nga mi byela ni ku ri ku hava lexi xi nga ni kwatisaku Kwatisaka, ni vula ka Mina, loko yes. se i ya nghenela mhani na papa phela swa endleka u fika u kuma ku ri nkarhi lowu i nga ku nchingeleni hi papa mina Yeah. va tlele ambedweni wa xibedhlele Yeah, yeah, wa swi twisisa? yeah, se ni ta reacta yeah hi ndlela yin'wana na mina so ni ta meka sure ku loko ku ri hi ku i Gaza boxa i tshama Abraham Fisher
ni ta huma aka swa social media and then se ni dilana na Hi Gaza boss wa le xibakele. Brownfish Eh. a no kwa Jesus one Yeah, serious I'm serious. Yeah, Eh, cause serious. leswi ni nga xi dyondza ne i vanhu lavawani va le ku onheni swinene ka social media Yeah. va i ti-influence mara ta swilo swo biha yes Yes. now loko no ni ri munghana wa wena ni fanele ni va free around wena Eh. na loko hi hambana leswi hi nga tivelana a hi swi A tshike hi swi kwele ndzhaku Yeah. hi muvha hi ya mahlweni so Samantha wena mara unenenene Samantha Na ku veni mehe a ni n'wi tivi. Loko ni n'wi tiva ni ta hlamula ku tinenenene. Na ku veni a ni n'wi tivi mehe. na mehe a ni mtivi Yeah. na mehe a ni mtivi a hi n'wi tivi A hi mina n'wi no tivi. mtiva swa ku mbona lomuya mara a hi ni n'wi tiva kwala then loko a na hlamala leyi ku nghena Sagwadi Sagwadi hi n'wana wa ku huma Bush na Yeah. a lona swihlo ri nakambe ya ni yi vonini na yona lero mata a ni swi tivi ku ri i mani a nga vula ku munhu loko a tiveka u fa va U fane fumile a- ye- kumbe u fa va fumile because sohlori all the time loko u nga thyaka u xisiwana ngopfu and that time sohlori yaloyo ka ha ri student lo yunivhesiti u ta yi kumi ku hi mali yo a ya Yeah. aka diyindlu ka Yeah. vona Na ku- Nakona mina a ni ta ku ri na namuntlha laha a ni tshami kona before ni ta laha a hi khomini topic leyiwani yeah. na siku na rin'we n'wana mani na rin'we ra mihlolo hambi wo titwa loko u pfuka minduku nampundzu aka akhawunti ya wena u tikuma u ri na 10 million rand u nga treat munhu swi fika aka point liya ya ku ri u n'wi vula xisiwana Yeah. wa swi tiva ku swilo swi jika kwala na kwala Yeah. sekene Yeah. like u kuma ku ri mali leyi a wu twa yi nga ri ina kumbe rifumo leri a wu twa i nga ri U twa u nga ina rona. ni tiva vo tala ngopfu va hundza na 50 lava mhi loko na ha kula a va ri na munhu a va ri na mali na sente va hava Va hava namuntlha a va na movha a va na yindlu a va na nchumu mavusise mara a va langutela van'wani ehansi nkarhi lowa vo a va ha ri na swona i nga pfuki na siku na rin'we i byele munhu ku ri yini u hava yini u hava yo agaza I feel like laha le wena munhu wa right Yeah. la nge le ku dyondza namuntlha vumenemene hi byona mara nena byi twa ku ya Lebyiwani byi na dyondzo. byi na dyondzo ndzeni Yeah, byi na dyondzo ndzeni. Then- Mara na yena hlohlori. Loko a ku Sagwadi i flame grilled chicken a swi ri kahle. a ku nge tshuki ku vi na xilo xi nga ta va kahle loko u vulavula hi condition ya munhu leyi nga ta ka nga yi cinci yes Yeah. yes Sagwadi u lutshwa I heard and sure Yeah. allegedly ve ri nga ri u tshwi hi mati a ni swi tivi whether a ha ri tsongo ri kanjhani so no believer ku na yena lowun'wana u byele u xisiwana swi n'wi vavisa ivi na hina ku na mi ta tlherisita lexi na mi xi nga ta n'wi xi vavisa nga ta n'wi vavisa Kahle kahle banana ba 50-50. mara still ka banana ni ba yaleyo a yi pfuni nchumu cause ka gaza ni ma ta va njhani loko u rhuketeliwe va ta ku byela ku hlamula u ya puta wena hlamula then ku va tata ku hleka hala va hleka that's why ni wa swi kuma ku hala u ri ku rhuketeliweni va ka khometa ka ku n'wi tirhi Mutirhi. u ya cheka the very same person a nga ta ku hala ku Nah. luya a hi munhu a hi nchumu Yeah, n'wi tirhi tele so ngopfu sweswo. i vanhu lava nga le ku va lava ku va ku ri tshama ku ri na tinyimpi Tinyimpi. that's why ni ta swi ngeta futhi ni swi vula kwala moyeni Yeah. hambi mo twa mani a kha a rhuketela kha ni katsa mo n'wi byela ku u titwela ndlela mhe ni nge n'wi hlamuli Yeah. a na hi hlamuli nchumu sweswi okay before mi ya mahlweni ne sesi wa mina na buti wa mina mi tshame mi nitwa kumbe mi ni vona ka social media ni ri ka beef na munhu Ah. okay ni boriwa hi swona a ni nge pfuki ni ve ka beef na munhu munhu loyi a nga ta va ka beef na mina siku rin'wana u ta va ka beef a ri one Na ku bafana. u ta va ka beef a ri U ta ni one posta u ri wexe u ri wexe. u ta ni posta u za u karhala u ri wexe ende xin'wana ngopfu xi ni vavisaka hi beef ya ka gaza ku na marito man'wanyana ma nga tshama ma vuriwa hi yin'wanyana ya ti-influencer yi ku ka gaza a hi ku i mani wa wrong Wa na wa wrong. right hi ya hi ku Hi hi favor favor mani mani. se ni nga va ni ri right u kuma ku ri gaza hinkwayo yi yima na luya a nga wrong Yeah. Then no. I know. Kahle kahle. so lava ri ka life futhi Samantha loyi a ri kulweni na lava vambirhi a lwa na selesele kambe laha a nga fika a kombisa timhaka ta ku a posta screenshot lexi kombetaka leswaku Samantha u yi a ya mbundlusiwa hi ex ya yena A Ma ku vona- postang Samantha, ku poste ex ya yena. laha loyi a nga rhangata na sweswiya i tipost to huma ka Ka Samantha Samantha. ivi ti triggera lowun'wana ku a A posta posta, posta. Mara Liya to- mavula bya vumenemene a ni. leswi vulaka ku yini Samantha a na sarisela byi tikomba nga ri a va tivela na wa tibulela swi Yeah, yeah. A va ku ri tichomi. exactly Yeah. hi yo liya ha se kuma ivi ka a yona vula chome
mata namuntlha hala ndlela ni mbundlisi na mbundlisa ex ya mina kota ku leswi swi fana na swini karhi mina na wena loko hi hlangana ka first year ku na leswi mani swi pfumala a wu ri na swona u ni nyika ku na leswi wena a wu swi pfumala a ni ri na swona a ni ku nyika Yeah. loko se Hi n'wana wun'wana a rile Se hi byelana hi swona. a ni ku tisela vuswa wena so xa wena u renta ende bedroom leyi a mi yi vula 999 hi yona leyi sweswiwani yi nga aku endlekeni aka Samantha na Selesele because va sherini a xihundleni lava nga shera kona mara nkarhi lowu se ni va nga ku bifeni ibile n'wana ku ya hi leswi nga endla ku ambundlusa vanhu vambirhi hi vusiku byin'we exactly ma vona ende loko a ku zama ku ti biyelela va ku screenshot ende xo xi zamini ku ti biyelela xe mara wun'wana wa mihlohlotela ni eblanka mngani wa mina loko post yi pfumala vito ne hambo twa ingaku leswiya hi swona u nga ni foyineli u ku phela munhu loyi u vula wena hi ku na mina sweswiwani loko no kwata no hlaya ivi na mina ni swi vona ni nga no retaliate ivi nyipi u kuma ku no a swi nga nikisanani Samantha ka post liya u ri a vula Phoebe sa mngani wa mina n'wa ku byeni Blanca mghana ni swi tiku ma ku hemba lembe leri u dyondzisiwe hi mani a fona a fanele Selesele ku why Samantha a posta hi wena ku ve a nga vuli Selesele mhaka leya ya malembe So na yini mara- a vula Phoebe question yi tlhe vuyela why Selesele hi ya ti choice na ku ti explain if wa swi toka nga swi endlangi swo fana leswiya no Selesele u ti explain mhaka phela nyipi leyi wa yi sungula laha ka malembe ku xikwamula malembe xikolo se loko u kuma ku vhele ni yena na Samantha va swi ta ku va lwa maybe sayitini swin'wana na swin'wanyana u nga hlamuli xivutiso xa hi minkateko lowun'wana a vula Phoebe ku Phoebe u mbundlisiwe hala na hala a ku ri mhaka ya malembe ya ku malembe kheguriwa khegulini wona 25 years ku yini sharp se now hi vula leyi a screenshot lexo mbundlusa lexi xa xi ku ri hi xivutiso xi ri Selesele va postini ku ri u yi a ya mbundlusiwa hi vusiku byin'we lebyi a sukaka ka lowun'wanyana a famba a ya ka ex yena a ku hi loko a ta ku yini u le kwihi nita ndzi ta na nita ndzi fikake loko a xava a ya xava oyili ya ku mikisa xikwamula cause a ni Selesele i chemical engineer ya uxoko a ku xikwamula ri yo mikisa se xikwamula xana a ku ri oyili yo mikisa xikwamula kumbe a ku ri oyili ya swin'wana oyili liya a ku ri ya swin'wana ya what if a ku ri oyili ya you know vavasati van'wana xitiri va landzana oyili va landzana titele ti-oil ti tele tanaha ku hlaya vangu ni ya xava oyili ya loko Ku na ya xa oyili. oyili ya mafurha ku na ya mafurha. vanhu vo na ya tala movha vanhu vo tala a ni drive na a va movha hleketa- a va hleketa ku loko va ku oyili luya verimani Selesele u vulavula hi oyili ya ku mikisa xikwamula a ni chemical engineer ya xikwamula kasi a chemical a hi oyili yona i oyili ya le ka mbundlusiwa mina a ni ku i ya movha wa driver mina ni ku i ya movha wa driver n'wana No, n'we ti-oil oyili mi hleketa ti i yini oyili ya kwale ka vumbundlusi okay i vonelo ra wena rero n'wina mi tiva ku ri n'wina mi hleketelelaka ku ri oyili yini no me a ni hleketela ku ri u vula oyili ya xikwamula se Yeah. ku U hlaya. na lubu ya wela ka tioyili Ya? u ta ku Fred Bale a hi ta ku yini chemical engineer liya yi registerini ka engineering council of south africa liyani ne i chemical engineer by xikwamula va xikwamula approved by Shoni M Skin Care ma tiva ya eximarane laha a ni swi twisisi ni vone a postini na Selesele a posti voko ri na Like ya ri ri na colour-nyana vavisekini yin'wana. yes ivi a tlha a yi delete post leyi yi vuyisiwa hi mani na siku ku na post yi nga deletiwa ivi se ni tlhela ni vona a endle video a kha a hlekelela ku hi leswiwa ndiyowa i ku wa mina ku ti vumbuludza na ku va ku ta vavisekisa leswiya na swi nga endleka u nga vavisekisi swona a mi layitangi ku fana na sele kambe mina Mbhulu, Selesele. ya ni rivele ku nyipi ya mabuni mara mi fana na vula mina loko no tsala tattoo phela a yi nge vonaki obvious hi ta vonaka kha yi vonaka ka Blanca phe nguma atswa ka Blanca no mara video liya va nga va yo n'wi chaya kumbe sweswo swo wini allegedly a hi ta ku nga va ku ri na ku biwa hi mhaka ku ri a swi ta vuleka relationship leyi va tshamaka va ri ku lweni Yeah, yeah. hambi wo wane a swi talangi ku u nga va u vaviseka hi ndlela liya ya ku
mara laya Laya Bruce leyo. swi nga endleka xi nga biwangi Jowa. kahle i nga ri aka trend leyi nga kona sweswi between the two Yeah. like couple i nga ri a ku se biwa munhu a swi fane swi twakalini loko ku biwa Ne. a ku se biwa munhu Van'wana va ku hi tangu, va n'wi be hi tangu. a xi fane xi vulini Ne. Uyowa. xi yowa Ah, uyowa ke. All right. Se ivi kusuka ya manager Philani Yeah. na Blanca munghana wa mina. Na King Yeah. Babisa. Na King Babisa. Eka life King ya Babisa, Tatana ma yi tiva King Gagash. Babisa? yes King Babisa i un'wana wa ku lala. A na xi tiva Ora nana lexi. nhwene n'wana wa tsamu skulu. Hayi tshama xi ri proud kha xi ku phyaka Chaku, chaku, chaku. ya xa swi bombisa swi tshama swa mhani luya Yeah, na so laha manager va nga fika va ku vafana lavaya va vula Blanca na Mati Yeah. King Babisa ku ri a va tshiki ku mbala tifeki Yeah, swa va kwatisa sweswo. Yeah. so xana n'wina sweswiwani hi ku ya hi leswi nga le ku endlekeni xana loko mo kuma munhu ambali feki i probleme na hayi mina a hi probleme mina okay xin'wana na xin'wana lexi ni nga ta xi hlamula laha mina twini na ku sungula ni te mina Mina. ya i opinion ya n'wina Ya a ni n'wina. swi lavi ku ri munhu a ku why laha a te hi mina loko no fika ni kuma munhu ambali feki a ni nge ni ta va ni ri hava na power yo n'wi byela ku ri u mbali feki Yeah. why mina kusukela loko like a ni nge vuli ku ri kusukela loko ni tswariwile Okay. kusukela loko ni sungule ku tirha Yeah. mina ni sungule ku tirha hi 2010 loko ni tirha hala mayinini wa hala vo Marikana kusukela loko ni sungule ku tirha ku ta fika laha ni nga tshama kona sweswi na n'wina laha a ni fambi hi layini liya ya ku ni xave xikipa xa mali muni xa vito ra njhani Yeah. mina ni mbala xikipa lexi loko ni fika exopeni xi mi tsakisa loko xi ni tsakisa hambi xo va 17 rand mo xava teka. Xava xona xona. so a ni swi tirhisi ngopfu hi yo mhaka na loko no vona munhu aka social media aka ku ya leyiwani buruku i 19.5 no hinda a swi mi tata a swi ni tati a ni tali hi nchumu hi leswo taniya ku ri u mbali tangu ya mali muni a ni ngheni helo a swi ni Ya tati wena. hayi a ni ngheni helo ende ku komba ku ri a no va greedy ne mi munhu loyi ni nge i nsati wa mina Yeah. wa mbala leswi mbilu ya yena yi lavaka swona Saku, ivi ni n'wi xavela mara mina a mi ngi hayi mina ni mbala xin'wana xin'wana Xin'wana. lexi a ni swi landzeleli swa mavito so maveriveri ya hlamusela timhaka ta leswaku ri nyimpi ya manager na Blanca na Mathia i timhaka ta vudyela bya ka Gagashi No. va lela vudyela vanhu Va lela lava vudyela, va tshama kha va va pfukana loko mo vona aka post yin'wanyana mi nga yi posta last week ya yona case leya Blanca na manager ani comment ya mina aka post ya n'wina ni fikini ku ri vafana va lava avele ku lweni va lwela position ya ka masipala hayi ni comment ni mi cheka ni ku va lwela hi mhaka mina loko ni languta manager yi close swinene na masipala Yeah. Blanca u close Close swinene swinene. ani na Babisa na yena u close va yisa lavawani a vanhu vafana lavawani va kumana va na problem ya ku ri the right hand man ya masipala ku fanele ku va mani in fact ku na ku thenuzana laya Se lava va setela xikambelo va tsala in masipala. fact masipala va fanele va seta phepha ri tsaliwa loyi a nga ta pasa Pasa ku va yena ya nga ta tshama laha Yeah. Yeah. a vanhu va yisa lavaya va lava position ya ka masipala Mara vhele ku lwa ku a hi swi swa personal leswi swo va zondzazondhana ne va va heleketini rini va ya a Diamond Walk. ya ni swi voninyana Ya Matia na Nixanani and the Matia post ku i masipala na manager va n'wi xaveli xidloko Yes, a posta yeah. ku khensa xidloko xa Gucci va nga n'wi xavela. mara se mi vuya aka leswi ni swi vulaka a vanhu va fana A lava vanhu. va lava position ya ka masipala a vanhu va lava xitulu I xitulu kahle kahle. hi wun'wani a tshamaka a ri milon'wini ya ku trenda ni Hey. Magavaza Ah. Gavaza a ri ku trendeni last week u trend hi ku u posti wanuna gaza yi ku Vonile va posti swara, yo tolweni va ku heve ntirho wu helini a movha va ta Va teka ta teka. hi leyi hina yo fana mi yi ni veka ka position yin'wana hi ku hi na vudyelana lebyinene sesi Gavaza laya ni va ni kha ni twa timhaka ti ri ngopfu ni mara sweswani hi ta yi ahlula hi ku tihlo ra hi ku vona ka tihlo ra ka Gaza na ku analyzer laha xi nga fa xi ni chuhisa kona loko
ku postiwa miselo ya last week va fika ku u la koka rhanga hi ku Gavaza na n'wana va ku la kokisiwa rhanga xana va vula ku munhu loyi a nga na n'wana fa nga ha tekiwi na ya swi nga endleka mi kuma ku ri a va vula ku ri munhu loyi a nga na n'wana u fane a nga tekiwi na topic yaleyo a hi khomile namuntlha la ni nge la tshame kona no hina hi tshama hi ri ku Tsana. hina hi tshama hi ri ku hleleni ne Ya, a hi khomini topic leyiwani mina personally yeah n'wina mina a ni nge teki munhu loyi a nga na n'wana hambi n'wima va mi ri na vana hambi mina no va ni ri na vana ni mi ni nge teki munhu loyi a nga na n'wana ha wa n'wana sorry loko mi lava na reason ni nga mi byela wa swi tiva ku yini sweswiwani swa endleka hi n'wana mani ni teka wehe u ri na n'wana u kuma ku ri papa n'wana wa wehe i gaza boxa wa swi twa loko hi nga swi arrangeangi kahle swa communication ya n'wina vambirhi hi mhaka ya n'wana a ni lexi mi hlanganisaka n'wana hi laha ni nga ta va na problem na kona ende wo fana mina ni ta tshama kha ni ku endla mbundlusi yeah n'wina mi ta va a swi khathaleki hi kha hi dya hi tshamile kumbe hi ri somewhere a pikinikini yi fona leyi ma swisisa se loko ku ri hi ku mo pimela na swipimelo swa mafonele hi mhaka ya n'wana maybe ni nga gina ni swi vona ku hano a swi na problem It's right. yeah because swin'wanyani u ta kuma ku ri baby daddy xo lava ku onhisela Xo lava ku hansi onhisela. like xi fona nkarhi wun'wana na wun'wana i problem leyi mehe ni nga a na fana na hi twelufa kwa ni ri ka online shopping n'wana u mba size n'wana mali u mbala u tsonyela mara so i problem leyi mina ni nge a ni nge swi koti ku Yeah. tshama na munhu loyi a nga na na n'wana n'wana okay all right. so loko va kha va ri ku trendini laya yivi yi hindza loko ya hindza se ku kuma yin'wana ya ku veri u heleliwe hi ntirho ende vanhu lava post i vanhu lava ku ri vanghana va yena ti-best friend ta yena Yeah. ku veri u heleliwe hi ntirho movha va ta teka seni mara la loko hi tlhela ndzhaku va ziva ku movha loyi a wu xaviwe hi ku hakela boyfriend ya yena so na ti vutisa ku kahlekahle Ya mfundhisi. hi yima na yi mhaka that time va ti ri movha ku hakela a ku hakeli yena mali a nga na mali yena ku hakela mani boyfriend ya yena nawu se verini wu heleliwe hi ntirho movha va ta ta teka teka. hikuva a nge he swi koti ku hakela so mi Wa ku loko a ni mi hlela swi tivi mihleketo ku- leyi mi yi vonisa ku yini mara wa ku a ni swi tivi ku mahlamulele ma mina aka question yaleyo ma ta va njhani because hi leswiya swo va fika va mi rhifisa game ya Chiefs na Pirates mi ri fan yikulu ya Pirates ma swi twisisa hambi hi ku ni favor Gavaza a ni swi twisisi fe Gavaza ni rhandza ku tlula swilo hinkwaswo Yeah. la mhani lavaya a ni vuli leswo rhandza leswa rirhandzu swa ku hi va vula ku rhandana. rhandzana Ka ka Buti God na is love Yes. ka God is love No, yimani ni mi byela swin'wanyana ne. Yeah. Ni voni Gavaza nkarhi wo tala aka social media ni nga n'wi tivi face to face. Yeah. Ni sunguli ku tiva Gavaza ro sungula evuton'wini ni ri na Botrey. okay ku ya vale Hi ri hala vale hi promota nyana swin'wana ne. Hi la ni nga Eh, sungula ku kahle. na munhu a ka byela lebyi mi nga hi tsema yes ku tsapo hina byela ni nga honi tsaka promota va Fred Bali ende ma nga No, mi chingela ni ku no, swivula ku Fred mina- Bali va sukile le kaya mina va ta ni replace no, mina a no boheka ku ri ni promota because Because a mi ni nga tingafoni. fambangi ngopfu hi sa tira vudyela hi setra vudyela. Mina ni xindzwanyani xa mfundhisi. oh a swi va xihundla Ai, xihundla. swi va xihundla Botrey va swi tiva Yeah. ni munhu loyi ni kumekaka ngopfu ni gayidiwa hi Hi mfundhisi mfundhisi. yes so hi laha ni nga sungula kona ku tiva Gavaza siku leriya okay ivi loko after that promotion loko se ni va stadini Yeah. ni swi vona ku ri no man leswi va swi vulavulaka ka vanhu social na leswi va mi swi vona ka social Yes. media Leswi mi swi Swi vonaka. different na munhu in hambana. person. na lowu na swona va minkarhi yo tala hi laha ni nga vuya ni sendela Gavaza message not aka vona straight Yeah. aka post ya vona ya vona ani ni tsala ku ri leswi va mi vulavulaka swona n'wana mhani mi ni vona swi hambanile hi yo mhaka ni difeva ngopfu na post leyi ni nga yi posta namuntlha ya ku ri aka mina na movha mi rhandza ngopfu yini mi ni tsale ku ni rhandza wena na movha wena hambi wo va straight kid ni ta ku rhandza anti ni difeva ngopfu oh Gavaza ku na leswi na mina hi leswi hi leswi na vanhu vona va ku tekisaka xiswona Yeah. a vanhu vo tala va na leswiya swo ai ray savage na yini a hi no brutal a va lava ku tshama na mara loko se va tshamile after va swi vona ku no man yes Don't Swi hambanile. ya swa Yeah. hambana so swi fana I think i problem ya social media ma wu fana na Gavaza loko va ku ri na ti-fast to talo vanhu vo talo va n'wi attack too much ka ku tiyini ya u tiyini sisi leya mara hinkwavo vanhu lava n'wi attackaka a va n'wi tivi
va n'wi Exactly. tiva hi mhaka content Exactly. so lexi nga xi realize ku Yeah. ka gaza va ku define hi ku posta yini byeli vanhu vo tala ni ku ri gavaza a mi n'wi tivi mi se ni nga n'wi vona a tshame laha mi ni tshame laha hi kha hi dya na vabutirei ni swi voneni ku ri gavaza i munhu un'wanyana na respect na yi kona swinene so hambi vanhu vo tsala yini va n'wi rhuketela a ni swi ngheni tata fred ba ni tsundzuka mina ni a ni tshama ni kha ni ku ni tshama kwihi kambe a ni tshama a ni ku Winnie Mandela ni Mandela till today Okay, va last believe three. ku ni tshama A Winnie. a Winnie Mandela because hi leswi ni nga va byela byela swona swona ende va tiva swona swa ka Va tiva social swona media swa ka Exactly. social media. Exactly. Yeah. na ku hlangana na un'wanyana a fika ku yo a wu rasi a wu vulavuli ngopfu why u funda yo hina why ku ma vona cause se ni ku no the thing i ku leswi mi swi vona ka social media ku va just the content a swi A swi- difani ku mina ni Exactly. njhani Hi swona. ku fana na loko ku ri character in fact vanhu va ka hina loko a vo dyondza ku ri loko va vona n'wina mi nga duma mi nga henhla aka social media va swi teka ku fana na filimi ya ku ri hayi ku ri loko va vona munhu a duvuliwa hi mpela I fini. i fini i movie se loko a vo kota ku vona ku okay life ya reyi life ya gavaza life ya mikateko life ya mgobozi yi endli so a va ta swi vona ku okay i face ya social media yena hi yexe a nga so ene gaza va na xikhomela phela loko o endla swin'wana gavazani ni voni sweswi ku vi na post liya ya loko a ta trenda ka twitter leswa swa miss sa wa yi tsundzuka ni va vuya va vuyisa i leswiya swo ho ni ya pfuxela mali ya mi vo ka va nga fa ni vula ku pfuxela tipost ta khale va ku ya a hi se rivala u tshama postana leswi mahanyelo hava hina i xikhomelo lexi mi nga na xona magazini xo And then tshamani xilo xa humelela kuma ku u xi veki wena u swi teke as a joke yeah vanhu va nga swi teki kahle and I think hi leswi nga na problem that's why I think vanhu va gazi loko vo attenda comedy show ya maxavela yeah swi nga endleka va nga tlheleli because maxavela a ni nge he tlheleli ya mata njhani o brutal ka n'wi mi vonaka Yeah. u huma hi wena a swa ku ku chingela chingela. but i ti-jokes so Exactly. imagine loko u kuma munhu wa gaza u ta swi teka serious yeah so yeah then ivi hi vona chavi chavalala Ah. ximbundlu mbundlu 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 holoko i mpfumawulo mbundlu wa chavi mbundlu a kha mbundlusa mbundlu muekta timovhi leti a wa tswatsi ya kwani ni nga tshama kona ne loko mo vo direko i tshami hi sekele loko vona ka timovhi ta lava tswatsi munhu a nga tshami a ku hi tlhelo rin'we tlhelo kuni. u lava ku vona ka tifilimu ta vatswatsi laha chavi va nga n'wi vona a kha a ri na lili ve ri lili pudding ne? Yeah, Lil Pudding. lili pudding i n'wansati lowu wa ku ekita timovhi ta vatswatsi yes ne mi hi sendela link se va vona chavi a ri na miselo ya ivi na tipost leta tiposta hi nhwanyana loya wa lili pudding a ti kombisa timhaka ta swa ku ri hayi nga ri chavi yi mbundlusini tanihileswi n'wina mi nga tshama nkarhi wa ku lehanyana na chavi xana chavi i khale a ka rhandza ku mbundlusa hayi khona ni munhu loyi ni nga hanya na CMC kumbe ni hanyaku na CMC mara ni to vula like kusukela ndzhaku ni munhu loyi a nga hanya na CMC malembe mo tala ngopfu a va nga ri so a va nga ri munhu wo mbundlusa a va nga ri munhu wo mbundlusa a swi ta endleka mi kuma ku na ku va ku vulavuriwa na ntombi nkarhi wun'wanyana a swi tika a ku ri problem mara sweswiwani swi ngo ya swi kha swi ya hi ku a ni vhele minkarhi ya cinca na yo lifestyle ya munhu ya cinca na hi munhu wa kula so loko hi va vona va kha va trenda hi ku ve va mbundlusa mi no swi teka ku i swa minkarhi ya masiku malama a hi leswi mi ni swi tivaka swa khale cause now loko mo check vanhu loko va vula chavi ve ri chavi khale ku ri munhu wa ku rhandza ku mbundlusa so ni nga tivi ku ri chavi swi endlaka ka ri munhu wo tifana ma wo fana na mina ni kota ngopfu ku maka na vunghana na vanhu hanyani too much i va ngamba ku hayi wena that's how ri mene u n'wansati ngopfu ne mara hayi ku va ku ri hava va majida around mina no swi kota ni swi ti why ya kota loyi a ni tshama na loyi va za ku a jola hanzi ni swi twa na mi va za ku a jola and na sweswi swi nga endleka mihleketa ngo mi kha mi swi believe mhaka lava va mbundlusanini hayi mina ni swi believe mina ni ya swi believe a ni tshama na yena to the point ya ku vanhu va tshemba ku hayi va rhandzana vanhu lava a ni swi believe because ni un'wani wa lava
sometimes ni tshama kumbe ni nga na vanghana va xisati na met them as ava jealous ku hayi mambundlusi mbundlusi munhu luya scheme and like scheme ya na swi tiva ku ha swa endleka. Yeah, because I think ka Gaza ne ku na mentality yin'wana ya ku loko munhu o za a va na kusuhi na vavasati o le ku va mbundluseni hayi kasi a hi swona. and a hi swona mativa. So now xana if ever swo endleka mi nga tshemba ku michavichavi yi nga act tifilimi ta lavakulu hi ku ya hi leswi n'wi mi tivisaka swona hayi khona yi nge act yi nge vi a mi ni vutisa hi ku hi leswi leswi n'wi mi tivisaka swona hayi yi nge act yi nge act i munhu wa ku ti hlonipha ngopfungopfu na le ka tifense ta yona a ni tshembi ku ri yi nga acta timovie tiya ta hina lavakulu ta n'wina lava ta n'wina lavakulu so kumbexana swo n'wi o va na xikandza xexa xo n'wi fanela hi ku Hi ku mbundlusa. na vanhu vo tala lava va yaku ka show ya yena va ri before va recorda i Gaza va ku before va recorda i fambi na hlaya va mbundlusini no swi nga endleka mara u kuma ku ri a hi ntiyiso because van'wanyani va vayeni va vi kona na mina Mi ri kona. like ku va a normal interview so a ni ene minkarhi yo tala ne a hi swi voni ku ku na vomani ka background Yes. tlanga ku va vathu mi kuma ku Yeah. maybe roomini va 10 Yes. yeah so now ku va na khazi la yeah MF Baloyi mi hlovanisa ku khazi wa i mina khazi wa n'wina n'wana hahani khazi lava advocate MF Baloyi ne ma va tiva like a ni xi tivi ku xi vona no xi vona kwala Ka social media. va ni xi tivi ku xiwa un'wana na un'wana a hlamulaka laha ko mi tse Hayi, hlamula a ni- kahle khazi a ni ni chava ku- wena na no. advocate chongi mhlamulo kahle a ni ni chava ku ni ta ku a ni va tivi u kuma ku ri ni famba ni fundana na Swihlangi. so Ene a ku ni na xi tivi. mkulu wa munhu. Ah, man so a ni xi tivi no xi vona kwala ka ka so social advocate ne yeah yi hlasela un'wana na Un'wana na un'wana un'wana. leyi nga ni tsakisa ngopfu ne hi ndlekisiwe hi loko yi ku okay now ku na group yi nga kona ne ka Yeah. WhatsApp lava nge le ku ringete nga ku raise mali yo karhi leyi nga ta teka yi yisa la Venda kwini a ka ri a rehab ku a va right na swin'wana na swin'wana laha advocate yi nga fika xasa timhaka ta ku no a munhu luya a nga yi need rehab ya yo yi ri ta mi ri nida yini u nida mpfuno wo hambana na ku yisiwa a rehab psychiatric what yeah hi ku ya hi yona so xana n'wina mi vona hi ku ya hi n'wina leswi mi nge swi vona swona na Lavenda xana rehab mi twa nga ri wa yi dinga or a nga yi dingi Lavenda hi ku vona ka mina Lavenda wa yi dinga rehab ni un'wanyani wa lava favor-ku Lavenda ni nga promote ku maybe loko a rhuketela vanhu a endla yini swo huma ndleleni ya ni un'wani wa lava va favor hi yo mhaka loko swa rehab swi ta humelela se swa vhikinyana rini ni twe ni hlamala because even last year hi vo November ni ze ni nga byela van'wana ni tshama na vona ku ri mara a ku na ndlela leyi nga va ku kona ku Lavovo a kuma a professional help na because mina like loko ho susa swa mabyala ma Lavenda na mafole na yini ni vona ku sala ntombi ya kahle ya like ni vula ku munhu wa kahle. loyi loko o va a kha a hanya vutomi lebyinene like a nga va like swa ni va phelani na mina loko ni vona a ka endle so a nwa mabyala ka ti-life a tshama fole rila. so ni twa yi nga ri like help wa yi dinga loko ku ri hi impela loko a ya le a hi impela a ya pfuneka and then a vuya a ri clean na ma swi ta ni khoma kahle yeah Yeah. se mara advocate ne advocate ya ala yi ri and yona yi nge donate mara yi ri i mihlekisano wa Lavenda hayi advocate na hambi va nga donate loko ntsengo a wo kota ku fika ntsengo luwa wu lavekaka na hambi va nga donetangi advocate a ta ya a ya pfuneka a ya pfuneka ne va nga donetangi advocate ede ku hlasela ku na nkarhi wun'wana va nga hlasela mfundhisi ya ni swi vonini Ray wa swi ta ku sukusela kwihi a ni kumeli xihehla na mina na mina hlamusela liya ni yi kumele xihehla a mi yi vonile n'wini ku yi sukeli kwihi no a ndzangi ni yi Yeah. vona ni lo vona loko se va posta swa tikholo yeah. va ku yi tikholo ta vo board given Yeah. 999 oh yeah ni lavi ku ta yi cheka nyana ni tshame na van'wanyani laha hi tshami kona kwahala vale hi the hi huma ka swona hi ku hayi twisisangi no hi yo huma hi mavomu ku ri leswiwani a swi fiti ku hi swi attenda leswi a hi swi tshikiseni sweswi na mina ni swi twisisangi ku swi sukusela like a hi swi vona laha hi tshami kona hi hlayini and then va ka a swi swo swi tshikini ya
Yeah. Yeah, cause I don't know ne ka ku attack munhu un'wana na un'wana I doubt ku swa humelela ku vanhu un'wana na un'wana a nga va wrong cause yimi la ku ri post ya one ku ta munhu wa negative ya n'wi attack n'wi attack. ku ta munhu wa negative wa attackiwa so ku na munhu wa No, mara advocate ku na nkarhi lowo nkarhi Mara lowu va swi ya posta ku ngopfu pfuna hi ku ri- screenshot swa vanhu a va attack na loyi a yimaku na vona Hi swona loko swona. fika ku mina na mfefa to ku nga ni fevi mina na masapati swi ku like no nyika example va ku na un'wana na tiva tsali ku yini u ya byeriwa ku bye papa we va sementa yini ku swi kwihi ende hi le Brageni ka vona there's no way Yeah. se yaliya ni nga yi vula ku ri loko se wo za u katsa vatswari ni tshika swa social media ni ku tela loko ku ri hi ku i tirhela Pitori kumbe i tirhela a Joburg kumbe kwini ta fika va n'wi fikela nata mara ni mi byetisi mahlo ka Xikwembu a ni nge hlambanyi mahala nata hi ta vona u tirha hi nawu u tirha hi yini nata la ku ta u ri kona mi ta vulavula nata la ku ta u ri kona yeah ivi ku va na papa pen yes lava a va ri kwala erivaleni ra vuhaxi ra Shangani gang yes lava nga ti hlamuselela switori swa vona swo hambanahambana ku nga munhu wa Msawu na swo tala leswi nga humelela evuton'wini bya vona Yeah. lava nga fika va hlamusela mhaka ya ku va ve na nkateko wa ku va mbundluseliwa swi nga ri nawini hi mulungu eka vumbundluseli lebyi byi va tsakisi byi va khoma kahle like va mbundlusiweni mara swi va khomi swi va khomi kahle mulungu loyi u ti tsakisa swi nga ri nawini hi vona mara ivi swi va khoma kahle ku va na timbewu ta mune ti nga byaliwa lahaya ti va kona ivi swilo leswiwani se ku va trend ya ni yi vonini yi rhasi ngopfu Yeah. ni yi Ku vonini va trend in fact interview liya ni yi voni hinkwayo yeah tlhe ni yi repeat mi la ku twisisa ni kha ni la ku zama ku analyze ku swi tshamise ku Swi yini tshamise ku Yeah, yini, ni yi voni ko tala laha van'wani va ngo mukhalabye la va hemba mata ku swi nga endleka before mi hlamule ni ko tala yeah loko vumbundlusi byi humelela vanhu va swi teka swi ri crime loko ku mbundlusiliwa Wa n'wansati ku va n'wansati. ku ri yini a vulavulaka yeah loko ku ri n'wanuna leswo ni hamba yo vula kha yi rile ku ya Yeah. a ni mbundlusa ni twa ku vava a va ta va vanhu ne va ta ya chasa yeah cause ko tala swilo swo tala hi ku hetiso swi fevhara vavasati Yeah. exactly yeah so ende a na vhele ku mbundlusa mulungu swa kala ka munhu wa tima yi twi ku ri kateka Mede. ku va yi mbundlusiwa so lexi Wayo. i xivutiso xo hetelela xi ri xa n'wina ne hi kha hi ya ku hi pfaleni before hi vitana ku kumba n'wana ta tivisanyana swin'wanyana se hi ku ya hi n'wina ne ma yi tshemba wa pheni hi phela ku yi mbundlusiwini hi ku ya hi mina aka interview liya hinkwayo yeah loko a swo ya hi ku ni fane ni kala that interview hi ti-percentage a ni ta ku out of 100 leswi papa pheni va nga swi vula lahaya swa ntiyiso i 7%. 93. Hayi swona. Hayi Ina chaya Hayi mkhalabye. swona. Ku na kun'wanyani ka ximememe i xiphela swa kala ku vona nchumu luwa. Ne? Ku na kun'wana ka ximememe. Ha swi tele leswi nga swi hlayela. vonani phela mi nga ri va pheni hanyi minkarhini ya khale ne swi nga endleka maybe hi hlangana cause mi hlangana phogori Hayi ndzi hlangana. ya kala masiku lawa Ende no twa ku. na mina ni kona. yo twa ku veri cause hina hi kulele ka ndhawu leti ya kuma ku se gezi a ri A ri kona. va twa ku veri ku na phogori va ku xixa kona Xileo, xi voni mara matlhelo ma lexi xona. hlekisaka kona ni a ni tshama ni twa munhu a ku yena u yi vonini U yi vo- u ri mani Mani, u yi u yi vonini. vonini ya Hayi no ni voni in interview mara swo tala hi ku twisa ka mina. Yeah. I nga ri a hi A hi swona ne. Hi nge se vitana lavayani ne hi ta hetisa swimbirhi. Ku na ya Dr. Sithole vo tekeriwa movha allegedly ve ri va tekeriwe movha hi mutirhi wa ka Munghana Lowunene. Ivi ku va na yin'wana ya Khanyi n'wana Dindani ni yo vona post a postweni ka Facebook ku va ku Yeah. u scam munhu 400k 4,000. no 4,000 man yeah 4k yeah 4,000 va ku a ta va hoxa VUT se mina ni tiva a ri muyimbeleri xikan'we mudyondzi se a ni swi tivi ku u xi kombise ku yini position yo hoxa vanhu nghenisa yo vanhu. nghenisa vanhu hi ku hinkwenu ho apply ti-applications ta huma hi post mhaka leyi tana festival i ku swi ya hi ku ka ndhawu yaleyo u vi kona for nkarhi wo fika hi kwihi u tiva na ti-channel ti ku yini ende yes
vanhu vo tala ni va humesa mali va xava space ku hlomuriwa munhu wo karhi Loyi a nghenile. a nghenile a nge se za a ta register. register Oh, ivi va luya hi ku endlisa available sweswo. va endla yini va Va n'wi nghenisa luya hoxa. se hi ku a ni vona va na power yo ku nghenisa ka system Yeah. va endla yini u tisa swa wena a ni already va ku acceptini phela u tisa swa wena va ku fakela swa wena laya va ku yini va ku accepta then now i swilo leswi a swi fanele swi ri easy swa ku ri loko va ku ku na ti-walk-ins munhu a fika a nghena then university va ku okay u available wo check wa qualified then va ku nghenisa a swi humelela khale va ku na ti-walk-ins loko mi ya yunivhesiti so now ma endla yini a ma ha pfumela ti-walk-ins u fa kuma munhu ma ku tisa 4,000 swilo leswi nga free because a fakele swi Swi ri ri free. free because a ni loko va ku okay cost leyiwani yi lava ma-student ma 600 this year Yeah. mi kuma ku ku na vanhu va nga kona va nga Apply. register 590 ku xota vangani awu 10 va short then loko ku ri ti-workis ti kona va ku hayi hala va ri ku na space mi folela yini then va fika va cheka wa qualify nghena swilo sweswo First so come, now first mavheta ma endlani ma kota ku tirhisa ku endla mali Mali, through that channel yeah. leyi a ku ri swilo swa free so a ni vuli ku a nga ha swi endlini but I know ku swa humelela Yeah. Kona. va tele ngopfu na vanhu va nga tekeriwa timali tt a ku ta n'wi nghenisa space ivi loko a kuma ku a teki mali a yi dya se space kuma ku lowa right u register in time se space ka ha ri hava ivi se va hlangana na ti-challenge tin'wana mara ti mo hetela tana Fred Bal Mina a ni ta ku Gaza vanhu va ka Gaza a va khomani Yeah. a va tshiki ku bulana ka social media like social media yi endli loko hi hungasa hi share leswi swi nga ta va useful a vuton'wini bya hina hi nga bulani hi yona social media a hi sapotaneni a ni ta ku ri vanhu a va sapoti channel ya Shangani Gang va subscriber yi kula yi ya mahlweni na khensa ku va mi ni vitanini va ka hina. thank you so much for joining guys a hi se famba na ri hi khensa tana Fred Bal na Fred Bal mi nga rivali ne hi te ri ku na le ka general laha mi faneleke mi ta a swi nga endla maybe hi tlhe ku next week ku vuyani Yes, yes, yeah. yeah so la kwalaho hi la va nga ta mi sungula hansi kahle so hi kombela lava nga ta kha va vona episode leyiwani va senda ti-question leti va ti lava ku vutisa tatana Fred Bal Yin'wana na yin'wana. and a va sendini ni i ku hi vone ka ha ri na timing Yeah. so hi ta ti tisa halaya kun'wanyana ka general No laha hi nga ta problem, khavula no problem. swilo hinkwaswo ku sukisa kwahala hansi ku xana mi nga va mi susi na vuvhijini mi ri na malembe mangani hi ta hi sungula kwalaya Yeah. so much Anon Kezeli, Mkezeli. Okay. alright hayi wezulu hina tiko ro ka shaka zulu la Mr. Joe, how are you? I'm well on yourself. Se lo la xilungu ka nkarhi wa sweswiwani. Isilungu. Itsana khulu. Yeah. Khuluma isilungu. Yeah. mina Zulu. mina nda interpreta nini hi swona vhele kwele TUT. Yeah, wena uzokhuluma Interpreta isiZulu ne? Xizulu. Yeah, wena uzokhuluma isiZulu. Yeah. Mina ngizoyingisela. Yeah. Okay, Mr. Jewish, tell us about yourself and your brand. Myself and my brand. Or myself. Okay, right. Mina bafowethu igama lami uShimi. Ngibuya eNadale, south of Johannesburg. Currently ila ngiphila khona ngiphila ngala eGoli ngisayihlanganisela impilo. Jewish is a venture I'm on manje. Actually I'm a resignee from the Feel free, ne? You have to look at the camera. Okumele ngicheck Yeah, ikhamera. yeah, Ngiyaqondisa yeah. kanza kwethu. Yeah, I'm a resignee from the law enforcement agency. I was employed by the city of Johannesburg as a metro police officer. So I decided to let me see if this venture here, Yeah. is a journey that I think I want to finalize my chapter of life with. Yeah. So Jewish is the thing. Okay, so tell us about Jewish. How did you come up with the name? Yeah. Jewish kahle kahle, it's an institutional name like South Africa, bo. Because it's in among researcher. There's what you call it Dictionary of South African English. Yeah. Lapaya iyachazela ukuthi from when kahle kahle was this name used and for what in what context yabo. Yeah. So Jewish kahle kahle mfethu kuma ngeingubo. If you Yeah. recognize it Jewish. It's Jewish, yeah. Jewish. And what is nice about it is that mina njengoba ngihleli la mama if I may angane Shangani Gang Yeah. podcast. Yeah. The beauty about the Jewish yabona ukuthi it accommodates wonke umuntu. Ungumuntu eh. Because I think even a Tsonga person can understand the Jewish issue. Yeah. Yeah. I ngisho an Indian, a colored, doesn't matter. But from that perspective, I think it's the reason why I opted for the name Jewish, because I wanted to broaden Yeah. the client base. Yeah. And so far, I think we've had the reception sharp because colors understand, they even bought. Amandia have bought, white people have bought. And I think the reason why they bought, maybe this indlela lesifuna ukuya kuyona, yabo. Yeah. Because now I'm speaking to the black audience, I'm speaking to my children. Yeah. We own nothing. We have nothing. So own your own is a direction. It's just that Jewish is a vehicle to get there. But the message behind it is own your own. Yeah.
Okay. And I hope it will reach as far as the eye can see because asina lots of vele ngobuningi bethu. Yeah. Look, I don't want to even be controversial, but ngicabanga ukuthi ke like sasekhuluma nabantwana bami. Like you Yeah. go corner to corner. You see like a tuck shop, it's not even anybody local. Yeah. What does that mean? So kusho khona ukuthi we are not participating in the economy in the direction of owner. Yeah. Yabo? But that's the thing. I-Jewish izinto and the 24 lona is establishment here because I resigned the city of Joburg. Hey mamthembu ngiyaxolisa. Ngisazobuya ekhaya. Okay. Yes, So now, how do we reach you? Hey, ngwana man, now I'm starting to figure out the social media thing about manje ke yilo kunjani bathina le TikTok Yeah. Jewish official 24 Yeah. and then Instagram is Jewish 24 and then Facebook is Jewish JOO kanje Yeah, yeah, yeah. WISH sisi ngikombela kubudisa ngwana man Yeah. what's your take on the slogan Own your own. yeah from a black woman's point of view and a young woman's point Now of you're going back to school. Mental research kolwe. view And then say register. sisi ngwana man Yeah. but sibonisana the mentality that is speaking to own your own No owner swa mina. iso wena ngwana man Swa mina swilo leswiwani. Feni owner swa mina. yeah Yeah. don't you have that ambition I do. mhlawumbe nawe mawusuka lana uthi okay you know what I think I want to leave this as my legacy for my children For my children, this is yes. my own yabo and Yeah. manje la this is your journey Yeah, ila ngicela khona vele. and ufuna uqhubeka kangani Ngiphambili. I can't wait to see your ownership yabo mina la ngikhona okwamanje I won't own Jewish yabo because it's a South African thing Thing, yes. mina ngiphusha le own Own your own. yabo? Yeah. Yeah. Okay. And the only way I can do it now because we are a very hip society yabo sithanda culture and like South African culture is beautiful kahle bo la hlangana podcast kahle bo uzobeka Yeah. So that's it Guys, this man is well spoken. Yeah, he can talk. Yeah. He can talk. So, okay, now you can leave us with your numbers, ne? okay direct 0753095483 0753095483 Yeah, so phela sibeke ku screen. hlangane phela Yeah. Jewish official Yeah. on your own izinto ngiyabonga nganisakwethu So. Tango. Hey kula. Yeah, Yeka. ustini. Ustini na. Mbu. Mbundlu. Walo empumawulo. Obamba. Wa- Adesira.